Ebusuafo aye mo bibi akwa ba e ba attention TV so mo nim say attention TV de me ka kiro say de biara da ye kwa ye de biba ena so yakọ e de biapa ena den na mansancha me ode apa ena de me de aba ne say mo nim say Auntie Bee e de nsem bi batu dwa say eye Asamoah Gyan Auntie say e ba na agokansie mu nsensem ana say e ba na agodie mu a football de e ya de oye konfo wo mu ye pa che say ma me de tu dwa say ofili Asamoah Gyan che say owo Asamoah Gyan tapes na ade a che say ehun sem abeye deja e okuro mu na eno ana eja ya papa anansa abrante Asamoah Gyan enso ede na nu desem ede abetu dwa se na won sem be na okeka won bontene chese nsem a woka ni nyina ehrudo brother sem frakadam ne kura bia nim eno ana Auntie Bee asanba abekan ede na nu desem abetu dwa se apagana fo nyina chaw e kura se waka na so anweye chese ono no na chese Asamoah Gyan no file no na mbo say ka say owo ne tape ana say bibisa no Ghana for enfanche na enya no kre na ono no kan ya ne sisi awasesa na no me pa cho yenkwe share video no nsama ebeto ja ko Fire Lady program she di nkomo about na meni me pe footballers one am penasem na me pe woni pa no ho enti me kire ku say footballers e wo Ghana nyina we are seeing nyina even foreign ones nyina. Because me were into football, me need football pa. People be asa me you be njobi. Ne momono ni titiri mu said ye kani nyina no. Eye de anipa bebre tu mirika ba ko be di Asamoah Gyan de. Me do me penasem no mu bi sa me reason. E na me kire so wo se go a. E di ogina field so star o do nipa o ya do ye ni ade no. E me be see say that program ne ebete ne ye no kran so am for fire ani nyina mu no me man ka hwe because asomene de wo kan ye de a obi so be fana wa ka bi na ekire ani sa wo kran ni nipa wo to so mie no abaye me interview no so ba mu inti nipa o mo to so mie nsa ya Accra FM ye nu abaman Nana Romeo na wo ka Nana Romeo no so ye me interview o ye ne ya kan sam bebre Emma me betu fu abrabo mu nsam ne mi ankasa mabrabo mu nsam omu bisa me papa revenue adotai jataye revenue obofo asem ya kekan bia ene beti Asamoah Gyan de so no bisa me so aware ne tse na mjo ye ware bi obetake ni na mu bebu sabi obi oye banyansafo obi asabe me kasi wa fidie so wo ye badin be bie ni ho a woti asem we a ohun sa shigogo odi agro because enya na me start here nti me decide say apart from Romeo hono kra amaka no me nka biom sabe nya trend bi na me hia sabe nya publicity bi na me hia shigogo de nyame aye mi waye mi ala nti me kra branch na asamu nti me decide so me ka wo ho mi wi ai no ano nti obi sam say me hunu am fia me hunu da na abra obi ni papa ni fia no sorry obi ni fia no mi ko obi sabe me nka abusua ya o ono anso me nka ne ya ne maame free mu eno nso mi ko obi na me ya so konofo na me ye we nyina na obi sante ene bibi akoso na se ai bibi akoso onu kra no odi ago no se ene bibi akoso na me se bibi akoso papa manu asema ani o manu aseme ni bloggers ni binumo ya ade ba mo ne mo ho nkasa sa mo ni association na mo mba modern association na mo nyo obi hwa mo so na sadie mustumi tusi obi asamutimi tro na mo peja asam de to obi so no me yenkran ni sabe de bia me ka me yenkran ni pi osunila eni nkran nyina ye ni ate pa wa crap a ye ni ate e ahwe so nkran ni baabi ebetimi aye me baabi a me nyina du a me ni ate a sabe asigogo medri me bi sa Ghana for say omo ni nyama ekoso ntuma mu wo abontin ewa chire backdrop yani de ekoso no obi aba abontin be ka ni say dia eni na ka wi afi nyina abutuo asigogo ba bi amadu eni nyama ni pa ehun enti me bi sa Ghana for say adwin ben pa na ebinu mo dwin fa me asigogo me o ko say ebinu mo kan bad o ma tro captions no na obe ko ebinu mo nso page ase no na insamani atemdidi a ye di nipa na posti program no thank you for ni nyame nhira mo because omo ya bademba fo omo dwini omo da omo da sumie so
sabi omu didi omu no mo kwan nti omu nim sa chigogo me mbe kan we enya fe bi a medri papa na me be kan we na dia na menya bi o hokra on hwe dia nti dia wa chiro se mini abrantia ni sex tape ale kinti omu hwe no enu so me kan video no da bi da nti no omu ye mo kom na eku omu na minim binuma sabe omo ba system no so omo ye blogging adwuma no mo ye hwan na nyame adom omo kumdafo edija ma omo ye fu aye de hwe hwe enyo bia na uka na asem enyo bia na uka asem di gu nanim ase enyo bia na ugina no si boni a oba be gina social media no so akwan gbegbegbe obi ho nkasa o na mmom no ni tirimu ni nakoma no ma nakoma mu no oni mbe odi wudro nti omo kasa yi sabie binum emi di omo gina baabi so omo be ya no omo fa video na me kasa e no emra eni omo kashin so omo achiro mra omo timi abe ya no omo di yankofo bebre sabie adefo a omo abobra wasasi we so omo wo mai mu kraye de yomo enti me decide say me nka hwe bi me nka sa obi ahụ di obi ape bi awonka sabi nyansani bia wo betie ahyegogo no omo nim se me yenkrani ba me kasa na sa wutwi ni akani sabi omi yenkrani na se me twi na utimi fa na odi koye o topic dia emi esa na me kira wonyanza ebusa fam pacho wo hunu yakoye me pacho ha aya attention tv ama remfisa oba like na odo comment aba no apia share ama afoforo so ehunu yako